Reka mbasuhuze mbifurize kumererwa neza, ikaze kuri Mbata 250, wowe udahema kudukurikirana uri mu Rwanda, uri hanze yarwo, uri ku migabane igiye itandukanye hirya no hino ku isi, ikaze kuri Mbata 250. Wibutsa nimba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi video, kanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru yacu ya buri munsi. Kandi nawe wayikoze uri uw'agaciro kuri twebwe, nimba ikiganiro kikuryoheye, kanda share, kwisharinga abandi bayikeneye, utanga igitekerezo cyawe muri komenti kugira ngo dukore ubusesenguzi bwimbitse twese hamwe. Mu makuru akomeje gucicikana hirya no hino mu karere u Rwanda ruherereyemo, ni amakuru avuga ati igihugu cy'u Burundi kirashaka gutera u Rwanda icyifatikanyije n'ibihugu bitanu biri muri Afurika. Igihugu cya mbere ni u Burundi, icya kabiri gishaka gutera u Rwanda ni Congo, icya gatatu ni Tanzania, icya kane ni Angola, icya gatanu ni Afurika y'Epfo. Ibyo ni ibihugu byisize hamwe biri mu mugambi wo gutera u Rwanda. Ibi bihugu bishyigikiwe n'igihugu cy'Ububiligi. Mu makuru dukomeje kugenda tuvana ku binyamakuru bikomeye cyane ku isi, Ububiligi buri mu migambi mibi yo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, ngo bwasabye Uburundi ko bwabafasha gukuraho ubutegetsi buri mu Rwanda, cyane ko Burundi ngo buhana imbibi n'u Rwanda, mu gihe Ububiligi bwaba bugeze i Burundi ko bwabworohera ngo gukuraho ubutegetsi buri mu Rwanda. Burundi butavuga rumwe n'igihugu cy'u Rwanda, ubutumwa bwakiranye yombi, bubwakirana nk'amata y'abashyitsi, bubusaba Ububiligi ikintu kimwe gusa. Bwabasabye intwaro z'intambara, bubasaba indege z'intambara, bubasaba imodoka z'intambara, yewe bubasaba n'ubwirinzi bw'ikirere mu gihe bwaba buri mu ntambara, kugira ngo nta wabasha kurasa mu gihugu cyabo. Cyane ko amakuru ahari Burundi bumaze koherezwa drone zigera mu bihumbi 5 zimaze koherezwa n'igihugu cy'u Burundi zo kwifashisha mu ntambara bizaba bihanganyemo n'u Rwanda, ngo si Burundi gusa ngo buzaba buri muri iyo ntambara, ngo harimo ngo igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ngo igihugu cya Tanzania, igihugu cya Angola, ngo ndetse n'igihugu yewe cya Afurika y'Epfo. Ibyo ni ibihugu ngo bimaze gutegura abasirikare bajya mu bihumbi 5 mu bihumbi 50 ngo barwana mu rwego rwo hejuru, ngo bazifashisha ngo bari gutera igihugu cy'u Rwanda mu mugambi wo guhirika ubutegetsi buri mu Rwanda. Umugambi uri gutegurwa n'igihugu cy'Ububiligi, akaba ari nawe mufatanyabikorwa mukuru w'ibi byose bikurikira. Igihugu cy'Ububiligi ngo cyatangiye gukusanya abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, mu gihe ababirebera ku ruhande bo bakomeje kunenga igihugu cy'Ububiligi ndetse nabo bifatikanije n'uwo mugambi ngo wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukomeje gushukwa, ngo arasabwa kwigarurira uduce twose inyeshyamba za M23 zafashe, harimo Bukavu, harimo Goma. Utwo duce tukazifashishwa mu gihe bari gutera igihugu cy'u Rwanda, mu gihe Burundi bwaba buturutse iwabo, ngo Kongo nayo ikaba iturutse iwabo, harimo Bukavu ndetse na Goma. Utwo duce ngo tukazifashishwa ngo tubari kwataka u Rwanda. Utwo duce ngo nitwo tuzima ngo dushobora kuzifashishwa cyane cyane mu gihe bari mu ntambara bahanganyemo n'u Rwanda. Ni amakuru akomeje gucicikana mu karere u Rwanda ruherereyemo. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano, muri kumwe nanjye Mbata 250, bibutsa gukanda subscribe. Reka dusubire mu makuru akurikira, nakagaruka. Ciao ciao.